Kahle lami into yokuqala le ndoda le mangabe uzosetshenzwa ngayo. Ungena lapha ehlathini. Bonke lapha ehlathini silindele ukuthi uphathe amasi. Uphathe ubisi. Usiphathele ilokhuzana. Ikhanda lengulube. Okay. Yabo. All right. So kule mangekho ikhanda lengulube usiphathele inyama yengulube. Yabo. So abantu abaningi into abangayazi abazi ukuthi inyama yengulube iyathwebula, yabo. Kodwa inyanga eziningi siyakwazi lokho. Oh yeah. Uyabona. Masifika siphahlela lo moya, kulo sesikwenzele lona sindlala into angemhlophe, sidlala into angemnyama, ulale khona lapha. Khona. Mase soqeda uyaphahla. Le ndishi leya lamasi lawa. Lamase siwenzile nale khanda lenkuluba. Uthi usukuma wena, usukuma sekhona sengasekho khona. Okay. Yabo. Esefikile lamadoda sesiyabuya sesiyakhanda. Okuzohlangana nawe lapha phakathi. Okwakho kuphela. Thina kusithinti. Akumele futhi usitshele imfihlo yakho into ofika wayithola. Abakashana kwamenze yapho zomlazanga ameva nenabendlondle nophaphe ekhanda enhla nasezantsi kuyifundazwe sethu zonke ke ikhona eNingizimu Afrika sibingelele lena ke iBlack Live TV igama lohlelo ke izimpande zama-Afrika sinawe nje sinethezekile sihleli noma ke singahlalisekile kahle ngoba sizozingela umkhulu la sebenzela khona impela la athi ukhona la athi ulanda khona izinto zakhe enamandla kodwa ke okuningi kuzochazwa igama lami King Sichaka ngwakaluqa. Hayi ingane zakwethu asingene ohlelweni sizwe ukuthi umkhulu uyaphila baba sabingelela. Sibingelele kubabukeli beBlack Live TV, sibingelele nakubaphathi nakwemsakazi Wethu. Sibonga nje ukuthi kuyaphileka noma ke sekuzuma ke sekuthola ezikhoni zakho nawe ucashile ngoba sithi siyakuzingela esigodlweni cha awutholakala bayasitshela abafana ukuthi hayi ungapha la sebenzela khona kungani ngitho sayilonto khehla lami ukuthi nazo ngicathamela la kuyikhona la engisebenzela khona kwamanga ila engisuke khona ngikwazi ukuthi ngenze zonke izinto zami engibeke khona izinto zami. Amakhosi lawo engiphakamisa ngawo abantu. Okay. Yeah. Ishuthi mangahle kuthi uchazela umuntu lapha ekhaya uyibuza ukuthi sisemfuleni sihleli phakathi kwamanzi wena namanzi niyazi ukuthi nisebenza kakhulu ngawo kodwa ke la usuke kwenziwani waye amakhosi ahlala la engahlala esigodlweni. Khehla lami into ngiyilande eMarumbani. Alright. eMarumbani bayazi abantu abaningi izwe likude kakhulu abantu bebengikhalela kakhulu. Yabo kwaphoqa ukuthi kumele ngithathe lesikhwama lesi. Okay. Yabo kunesikhwama kade ngiyosamukela ngisazokuchazela ukuthi asikhwama sikanjani. Esebumnyama izinto zokuphakama into zamandla abantu bebekhala ngezinto ezinobungozi kakhulu bethi bafuna izinto ezinamandla sebefuna ukuthi into mabeyithatha izinto sheshe zenzeke babona izinto zenzeka ngesikhathi manje. Okay. Baye kwaphoqa ukuthi ngihambe nami ngijubalale njengendoda ngibatholele lezi zinto ekuyizona abazidingayo lezi amandla maye lezi zinto umthetho wazo alihlala lapha esigodlweni khehla lami. Nomoya wazo kuhlala la khona la ehlathini. Ila uphefumula khona. La uphefumula khona la engekho khona umsindo enginomsindo wenyoni khona ukuze masikhanda ngalento isheshe ivuke iphakame kuwena egazini. Yabo nakhona futhi masiyenza kumele siqale la sibe sesiyahamba la kade ningibona ngena khona ehlathini. Bengena kuona lamadoda yila ufike wenze khona isefungo la ekuthiwa khona isefungo khona masikhuluma ngesefungo sizwe sokufungisa. Yabona ulamadoda lawo uphila kanjani mona ibuphi umngozi ozobhekana nabo ngoba umngozi bukhona. Yabona njengoba ehlala ehlathini engahlali ekhaya lapha engisebenzela khona ubungozi bukhona la. Ngamafuphi sizela kuwe sizokhuluma ngento othi inobungozi lesikhuluma ngayo manje. Sikhuluma nje khehla lami ngento ethi inobungozi. Yabona khehla lami lento masikufaka yona kuzothi ukunje kancane ekhayisele kunala ufika ungene khona ehlathini uphinde ubuye la emfuleni kube khona la esingivela khona umbe khona umgodi. Yabo lo mgodi lo ufaka khona ilokhuzana imali emhlophe unikele mase uphalazela khona ngomunye umuthi amakhubalo lawo ahlukene uphalazele kuona lo muthi lo usuke ufakwe lo muthi ekuthiwa usidalwa kwazosetshenziswa lamanzi ekuthiwa yithombo unkani kwazosetshenziswa lo muthi ekuthiwa ubhubhu
Umuntu mawusebenzisa-ke kusuke kumele usebenzise impande yawo into engifike ngayifunda. Kumele ufake impande yawo ngoba ungathi la eminyangeni uthi hhayi ukhona ubone mase ufika kwezinye indawo ukuthi hhayi Ayikho lento ethi ayikho lento esengikhona ukhala oluseluncane mase kuhlanganiswa imimoya khona lento ekuthiwa kuhlanganiswa imimoya uzofakwa impande ufake ilokhuzana uphinde ufake amahlava asihlahla uzophinde ufake igxolo layo impande ukuze le mpande ikwazi ukuthi iphefumule bese ifakwa namanye amathambo kusetshenziswa namathambo e-Big 5 bayazi abantu abaningi bakuthiwa khulunywa ngento ukuthi uvuswa umoya mawufika la uqeda kuphalaza la so uhamba straight kade unikela la awusabheki emuva uphalazela kulomgodi noma ngabe kuthuba nophendula idlozi la ekhaya noma ngabe kuthuba uyakujikijela bonke sobangcwaba bangena kulomgodi ngoba kaloku uphalaza siyakutshela ukuthi ukhuluma ukuthini kulomgodi lo so qeda soya lapha phambili ke songena la ehlathini soyothatha la madoda ukuthi hayi sesiyakhanda ke manje ngithi ngikunika into yokugcina yala kaGasa emva kwaloko sengiyakutshela ngithi hamba juba bakuhlutha phambili yeah. Ngoba thina babugasa sinokukhuluma nabantu laba baveza ukuthi into enobungozi zihambe zabalimaza kuphi. Wena uzoqonda ngqo zobatshela ukuthi into khona ozokhuluma ngayo manje inobungozi. Ubungozi esikhuluma ngakho ibuphi ngoba obunye babungozi abantu abakhala ngakho lokho ukuthi into ithathe ilunga lomndeni okuyinto abathi abayithandi ngoba suke kahle kahle nemali suke idingela ukuthi ondle umndeni wakhe. Mase kufa ilunga lomndeni kuzoba kanjani? Ibuphi lobungozi esikhuluma ngabo nje manje? Kahle kami sikhuluma ngokuthi masikhuluma ngokuthi uduma ngehlazo. Uyabona lonto? Oh, yeah. Masikhuluma ngoduma ngehlazo sikhuluma ngokuthi ingaphakama ngawe mfowethu. Okay. Isangaphakama ngoba uzinikele kulento. Wathi uthi mkhulu ngifune abantu bangihluphe kakhulu kehlala ngezinto bathi mkhulu. Yebo uyaziphatha izinto. Kodwa sina sesifuna into ekanje into enobungozi. Oh yeah. Ngoba kuze masiyenza naleyo nto leyo sisuke sidinga nembuzi phakathi ukuze siyiphakamise ngegazi. Kunomuthi esudlisa lembuzi emlomeni. Mase kuba khona umuthi odliwa uwena. Mase lembuzi senqumela kuwena. Uyakhuluma ngale ngathi uthelwa ilegazi laso sekuvele sekukhandile emzimbeni kuwena. Ngiphethe indoda enkulu la khehla lami. Ngiphethe indoda ekuthiwa uMadliwazi. All right. Yabo. Iyona insizwa Okuyiyona ephakamisayo enqumayo futhi. Mana ke mkhulu asibuyele kancane emuva ukhuluma ngoduma ngehlazo ukhuluma ngento yokuthi umuntu uyayinikela ukuze la ezothatha le nduku kodwa zonke izinto ezizokwenzeka kuwe zoba yichilo kwabanye abantu abambuka kodwa yena again abakubhekile wena uzobuke yini okay yabona okay khehla lami kubhlungu uma umuntu efika esigodlweni afika akhale ngento athola ukuthi wena inyanga yakhe yebo uzumsizile wamphakamisa ngezinto zokuphakamisa kodwa usethi ngifuna into noma ngabe kuthiwa into elomgosi noma ngabe kuthiwa into enjani ngikhathele ukuhlupheka oh yeah khona abantu asebehluphekile asebenamele noma yini yebo abantu hleze sibakhuza ngezinto ukuthi hayi kodwa nami igcine sekungiphoqa ukuthi ngiyomukela lesikhwama sobumnyama ngoba bengisibalekela khehla lami ngathi haya ngusimukela chaza-ke mkhulu ngale ndoda esihamba nayo la othi inegama ake sizwe ukuthi ukusebenza kwayo esebenza kanjani uma ngabe umuntu esetshenzwe ngayo iziphi izinto okufuna egade nazazi ukuthi zingaba izinto ezidingwa yiyona njengoba ikhona khehla lami into yokuqala le ndoda le mangabe uzosetshenzwa ngayo ungena lapha ehlathini mongena lapha ehlathini silindele ukuthi uphathe amasi uphathe ubisi usiphathele ilokhuzana ikhanda lengulube okay yabo all right so kule mayingekho ikhanda lengulube usiphathele inyama yengulube yabo so abantu abaningi into abangayazi abazi ukuthi inyama yengulube iyathwebula yabo kodwa inyanga eziningi siyakwazi lokho oh yeah uyabona masifika siphahlela lo moya kulo sesikwenzele lona sindlala into angemhlophe sidlala into angemnyama ulale khona lapha khona mase soqeda uyaphahla le ndishi leya lamasi lawa lamase sesiwenzile nale khanda lenkuluba uthi usukuma wena usukuma sekhono sengasekho khona okay yabo esefikile lamadoda sesiyabuya sesiyakhanda okuzohlangana nawe lapha phakathi okwakho kuphela thina kusithinti akumele futhi usitshele imfihlo yakho into ofika wayithola lapha yabona wabuya nayo kumele masubuya lapha sesiyazi ukuthi awusayi esigodlweni mawuphuma lapho sozophuma sohamba straight ngoba akusuke kusamele ukuthi ushiye lengilosi losuhamba nayo kodwa makuthiwa kukhona umuntu wasekhaya ukhonza ukuhamba inyanga ukhonza ukuhambana ohlolayo noma bangazi ukuthi kunento eshayo abakwazi ukuyibona besahamba lezangoma lezi okay ingazi ibona umuntu ohlolayo cause lento ivela ibe ingilosi kodwa mase sohlolisisa kahle umuntu olalela umoya ushaya umhlahla uzobotha hayi ngeke lengilosi ingilosi obumnyama ayibona lo
uyibone nayo into eyinkinga into eshaya. Mm. Kodwa ngoba usuke sozinikela ukuthi ufuna lento le. Mm. Into yokuphila. Siyakunikeza la kaGasa. Ngithenga ngizilanda izinto ngiqale eMarumbana ngabuya ngaya eNikhodala. Yawo. eKilimane ngawumukela lesikhwama ke lesisoba umnyama. Ngihlale kakhulu khehla lami lapha Uyagcizelela ukuthi sobumnyama. ngiyagcizelela ukuthi sobumnyama mina anginawo amanga. Angifuni futhi uqambela abantu amanga. Ngifuna umuntu atheza ezoseyazi ukuthi into azoyithatha la kungenzeka angizukutshela ukuthi izophakama ngengane yakho. Angikwazi ukutshela ngithi izophakama ngoba iyona ekumele izikhethele yona Ukuthi ifuna kwenzekeni. Mawukuthi izoqala ithi ifuna imbuzi uyohlaba yona imbuzi kodwa mayifuna ezi-4 uyohlaba yona bese ifuna ezi-2 ngempela khehla lami kuyobe sekuwokwakho lo. Okay, so njengamanje njengoba sila nangumuntu oyabuza ukuthi njengoba umsebenzi wakho ucaca ukuthi uya straight endabeni ukuthi laba thithi thina seyithatha into njengoba injalo useza ke kwaGasa ufuna ukuzoyibamba lesi sigubhu noma ufuna ukusithatha noma ufuna into kanjani le nhla ngaqeqeshe ngithi isigubhu into efakwe egazini lomuntu noma isigubhu ahamba naso yosibeka ekhaya into kanjani. Angikwazi khehla lami ukutshela ukuthi into kanje yabona lo nomsakazi ngikhulume because ezinye izinto angikwazi ukuthi ngizisho yabona kodwa emoyeni kodwa umoya wona uthathayo uphathe uhambe nawo omunye lento isuke iconnectiswe nawe uphila kuwena egazini yawo iyona nento ethi mawufika lapha ekhaya sikutshela ukuthi okay kuze lento izodosa ngendlela ngicela ukuthi mawufika ekhaya ufike uchele kanje kakhulukazi labantu othothi banamathavela abantu abasuke benza lezi zinto amathenda abantu abasuke benamabandla yayibona lonto uzoqala ufike uchele ebandleni kunento esikhipha la kule mbuzi le lesuke kade sikuphakamisa ngayo sibe sixube nabanye amakhubalo ufike uchele ngawo ekhaya la uzokuhleli khona uphinde uyochela ngawo esitolo mawuthi ufuna ukudukisa umkhondo uyochela esitolo uchele esitolo kodwa kuphela yona iyazi ukuthi uphila nobani ubani umndeni wakho. Eqinisweni abantu baseGoli bathe eKZN ila gcola khona into yokuthwala kanti abase-KZN bathi seGoli nabaseGoli bathi seKapa kuyaphithizela nangumuntu usezelana-ke kuwe kodwa unazo iy'ngcabo zokuthwala kwenye indawo uzomfaka lokhu othi unakho la kwaGasa ukuthi kuyasebenza ukugarantile futhi ukuthi umuntu akabuye lambatha mayifikela wenza kanjani kufanele umuntu ayidalule ukuthi ngake ngazama ukuthwala samuye ngafaka iy'ngcabo noma awunankinga naleyo nto umfaka phe kwayo isebenza still noma zikhona iy'ngcabo zakudala. Khehla lami kulowo muntu okanjalo angeke ngasuka ngithi ngiyakhipha kodwa mina before siqala ukusebenza ngiye ngikubuza ukuthi yini ekhona emzimbeni ekusebenzelayo ona mothi mkhulu kukhona engakulanda hayi ngakugcaba akusebenzanga yabona lo okusho ukuthi vele lonto ithuli yabona lo angikwazi ukuthi ngikuvuse yona kumele ngibulale yonke into esemzimbeni ukuze mangifaka lento ini mayiphakama yabona lo iphakamuzwe nawe ukuthi hayi abuya amandla uzwe nawe ukuthi hayi ngaphila hayi ukuthi ngikufaka into ozothi mina mkhulu kusazothatha isikhathi mina ngikwenzela into uyibone ngamehlo ukuthi hayi yabo manje ngithatha into yangempela ngithatha into ephilayo manje mkhulu ke njengoba uchaza ukuthi uqala umkhiphe umuntu uma ukuthi uyavuma ukuthi khonto ayithola kodwa ayinyakazi umkhiphe siyazi ukuthi ama-price awafani lokho ozomfaka khona kune-price yakho lokhu kokuthi umkhiphe kunayo i-price noma ukwenza mahhala ngoba vele usazomsebenza kulokuthi ngimkhiphe ngimenza mahhala ngisuke ngivele ngizomsebenza lo muntu ngoba ngisuke ngizomgaxa kwala kaGasa angikwazi ukumgaxa phezulu kwaleya nto kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uthi umuntu uvele ufakile lento yavele yafika yaxabana nesidalwa ayisebenzi ithuli yabona lonto bese ngimkhipha ngoba before ngifaka umuntu into kumele ngiqale ngimclean angithi base sekuyimanga ngimqhumeka into egazini into ezophila kuyena yabo. Hayi gcizelela baba utshela abantu bakho ukuthi bakuthola kanjani uma beyidinga le nduku othi ubuye nayo noma leso sithwalo othi ubuye naso nanokuthi-ke abantu abakanjani obalindele noma ulindele wonke umuntu nje uchaze nje kuphele sigoqe le ndaba. Siyathokoza ithuba umsakazi. Abantu engibalindele la ngilindele abantu abasebenza ngamathenda abantu abanamabandla kuzoba abantu abanama-tavern nabantu abanamabhizinisi nabantu abasafuna ukuqala izinto eziyamabhizinisi amasaluni abantu abafuna into zamandla nje umuntu othi mina mkhulu ngifuna into yamandla ngikhathele ukuhlupheka kuzoba umuntu othi mina mkhulu ngifuna into yokugcina yala kaGasa isigodlo siyasivala khehla lami siyakunikeza ngisho ngikunika izandla ngiyazichitha khehla lami ngithi sengikhiphile konke okwathi ukudinga uyofika ekhaya ngiyotshelwa kuwena ukuthi ufika ekhaya kunjani. Asikhulume nangayo le babuGasa ukuthi abantu bakho bayaphithizela abaningi
u-end up usebenza abantu abaningi ngesikhathi esisodwa. Njengoba ukhuluma ngalo umsebenzi mhlawumbe ungathatha usuku lonke ngabantu abaningi. Uma ukhuluma ngendaba zokufika komuntu la like uqhamuke eLimpopo ufuna afike la, ikhona indawo ehlinzekela ukuthi abhukhe alale, engalindela ukuhlala iy'nsuku ey'ngaki uma eze kuwe, noma u-1 day noma ziwu-5 noma zingaki for lo msebenzi? Sithokoze khehla lami. Abantu abasuke besuka kude ziba khona indawo zokulala la ekhaya esibanikeza zona zokubhukha abalala kuzona. Bayazi abantu bafike la ekhaya. Ngabe kuthiwa basuka eMpumalanga, ngabe basuka kephi eGoli, nalabo kade nibafica la msakazi besibasebenza nje balibona amakhandlela ekhanya laphana. Besibasebenza bonke abantu bebesuka kude nabo balalile. Kodwa uma uzokwenza lo msebenzi lo usuke ujulile, siqala sisebenze ebusuku sibuye sesisebenze ekuseni. Yabo. La ephuma khona inhlamvu yelanga sesiveli sesila sizosebenza. Kodwa kunendlela esiyenzayo ebusuku yokusebenza, kumele siqale ebusuku kuqala. Ngoba phela into yobumnyama le, wonke lamadoda asuke ephumile. Alright, asibanikeze inombolo otholakala kuyona nabangakuthinta kuyona, utholakala ngasiphi isikhathi, usebenza ziphi iy'nsuku? Umkhulu uGasa usebenza zonke iy'nsuku, kodwa mengabe umdinga uyabhukha ufone, uyafona nje kuqala uze ukuthi ngikhona ngoba ngiyindoda ebuye ihambe. Yabo, ngiyatholakala number notes 081 45 78132 081 45 78132. Eyesibili ithi 061 593 0735 061 593 0735. Nganza kwethu-ke senizula konke nifuna ukubuza. Uma ukuthi mhlawumbe khona umbuzo onawo uvumelekile ukuthi ubuze lapha ngezansi, and futhi enye into ongayenza ukuze ubuze into eqondile uphenduleke, sebenzisa inamba ubuze. Enye into efuna ni-understand-ke Nganza ukuthi iy'ngcingo ziringa non-stop, usuke kufona wena nje sokukhona abanye ade befonile. Kuyenzeka ufone kanti kusocingweni vele kukhulunywa nomuntu oyedwa. So uma ufone kanye phinde uzame ufone okwesibili, uphinde ufone okwesithathu, not ukuthi uyazitshwa kodwa mhlawumbe ufone ngesikhathi esi-wrong kusakhulunywa nomunye ukuze ukwazi ukutholakala. Wonke-ke into oyidingayo-ke uzoyithola kumnikazi wayo njengoba echaza kulezi iy'namba akhuluma ngazo. Igama lami King Sixaka, ngwakaLuqa, nisale kahle.